tiong kumno ani kita ki PPP slow kum ki Taliban ano bakam yo Max Bone ini pet ngiri kinong igay now principal vice principal kinoy kay kinepet kay kata ka constituency ka bayo Max Bone tam akani ka test ka ngilong nong one skap meeting nong one pinska ningi kinong elam hagani kasni kebangin penkot ya gajingalang ula palat lak ken hato supasyaw yang akan nolak try ninyo nolak try halo cipau dong ni cipau lah gasnya hun cerut kemensiap dong to kulai shibun kapamot menta sisa hilaya penkre Manile ha ya kata ke exam batko kipat babit kay kebangi don kam ken mau ondang ila pas ya kene ke exam gidon kam mani minot shu pat bagila banakiu nagawi ke kerdan syagoi ke kerdan kene ke jing pendep ya we mau jam haswa bengin korup ya ke bor sensyar hagani kacala habaki nongelam jong the voice of the people party ki kerho bat ki ong bangin korup ya ga bor sensyar ki wei ki la kyu thot mentang bat ki ong kumno ani kita ki PPP slow kum ki Taliban ki ong wei bangin sensyar nyen sensyar hagoi ga sni ya ga jela ka ba ga jni ko ki pata balai ni kamtrai balai ni kamtrai ya ke jingai lenti ke jingi namar kom ke jat breu te play ni nyet hau play ubangi syakri utei ublay ubadon hangtei hajrong ubapet ubashong ke ket happening uyo I ya ke donot ke jingi kom ke nongelam uyo I ru ya ke donot jong pigi pat ba bapis yang ya ke jingkala ka ba shisha ko ki pat ba Patlara voice of the people ke sinshar ya ke jela ke jingi ko ki pat ba nyen pelaj lu ya ka jat menriu na ka jingdo nyen pelaj lu ya ka jela ka jingi na ka bamsap nyenum arat ya ka jingi shiliang kmat oh kiladon shibun kiai ki jingken tho yangi kinongalam joga voice of the people party hemrai pilayo I ayu bangi ngila juba kum kinongalam don ki bangila ada ka FIR don ki bangin ada ka pleader notice namar hangi ngem kwa ba pinwanra ya ka no ka jingkeno ka ba pemla ban pensiong mangrim ka election kalaban kot hemrai ka jing bodin ka jingi hagata ka jing dawa ka jingi ba pidai ban pensisha kan nom kot ko ki patla Nakwa banong ya gede kamtam yau MDC barem jong omsning constituency ubala keno yang bang bam club ya kata live husan lak haga por bangalong chief executive member jong ka district council pila ong haga kot tubo pila kren sarong baga kam ga baningkong ga bau baarden ule haga por bulong CM gede bula bam club but ula kren banong bangla bam club kata gadai ke statement ga ula kren ga balami aga kot kubor pada di channel siap bat kata kala jauh senam iwang kadai ke senam arjar katsau ke bangalong CM andang ala FIR kalami sagawai pat ka kubor na utaw jubriu uba pen scam bangalatit ya kata jaka mensua piong bam club lai pusan menta piong ngalatit deha bangalatit ya kata jaka shadow kata pisa kaja hato gi kremyo hato kada na ktijonga namar pis ngotu bangale da ka batinge pis tang manong em latit tang mau tit himarwe ngalabatit laingut ne sangut tamalatit ne me kata jaka kabala dei bantit nam ta bit ka biang jopat ba namar kata kadau nganom penkot ya kani ke jinga kon tat hadu pinala ban pin sisa lang la bam klak ya kata wat num penong
yo pat ba tangkum kirukai ban syukran kat bamon ngi burom ya piadu kata-kata nomor pide ki kenrat ke jengi ngemuan ban tok ngemuan ban tok ngemuan ban penbi ngenemnut ban jeler yo pat ba ubangi burom kum kenrat ujung Andre hakiwen upat ba ulongge upat ba ulongga kariu kai keren kat bamon nang ni ka Voice of the People Party kanum keren di kintin tokmet ya upat ba oh kadon ka keren beng ya upat ba hagini gisni Andre upat ba ulah cuba lupa naduk mentaka sni oh ngila tahu history ka Voice of the People Party kala tahu history tang apren gini ki kindiat benai